салом ба якоякатон бинандагони бенояд гиромии радио зудӣ, умедворам хубу хуш ҳастед ва омодаи шунидани ахбори тоза. соат ба вақти Прагада ва дар Москав 12 дар Душанбе боша 14 аст ва ман Шаҳлои Хоҷа чун ҳамеша дар чанд дақиқаи бароятон хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳонро мерасонам. Кумитаи кор бо занон ва оилаи Тоҷикистон пешниҳод кардааст, ки дар баробари занони танфурӯш барои мардон ҳам муҷозоти сахт дар назар гирифта шавад, зеро агар занон аз ҳисоби мардон муштарӣ надошта бошанд, чунин амал сурат намегирад. Тарҳи ислоҳи қонуни оила ҷазои маҳрум кардан аз ҳуқуқи падарӣ ва модариро барои далаҳо ва соҳибони фоҳишахонаҳо пешбинӣ мекунад. шӯрои маҷлиси намояндагон тарҳи ислоҳи қонунро рӯзи 11 январ баррасӣ кард ва интизор меравад вакилон дар ояндаи наздик онро тасвиб кунанд. масъулини кумитаи кор бо занон ва оила мегӯянд, яке аз муаллифони тарҳи ислоҳ ба кодекси оила ҳамин ниҳод мебошад. ҳилолби қурбонзода, раиси кумитаи кор бо занон ва оилаи Тоҷикистон, имрӯз дар нишасти хабарӣ гуфт, мардон ба унвони муштарӣ дар амали танфурӯшии занон гунаҳгор мебошанд. Қурбонзода афзуд, ки ин тарҳи қонун ҳамакнун дар баррасии вакилони парлумон аст ва бинобар ҳамин аз шарҳи бештари муҷозоти дар назар гирифташуда худдорӣ мекунад. масъулини кумитаи кор бо занон ва оила бар ин боваранд, ки талоши маҳрум кардани волидон аз ҳаққи падарӣ ва ё модарӣ метавонад танфурӯширо дар Тоҷикистон камтар кунад. бинандагони азиз, ҳамин мавзӯъро мо дар барномаи хабарӣ низ мадди назар гирифтаем ва тафсилоти бештарро метавонед 3 соат пас тамошо кунед. бонки ҷаҳонӣ бо истифода аз модели ҳисоби созмони ҷаҳонии кор мизони бекорӣ дар Тоҷикистонро 12.9% ҳисоб кардааст. ин 5 маротиба бештар аз омори расмии ифшо кардаи мақомоти тоҷик мебошад. бинобар рақамҳои расмии оҷонсии омор, сатҳи бекорӣ дар Тоҷикистон дар соли 2020 2.1% будааст. ба гуфтаи оҷонсӣ, шумораи бекороне ки расман ба қайд гирифта шуданд наздики 52 000 нафар ҳастанд. тақрибан нисфи онҳоро занон ташкил медоданд. аммо ба ҳисоби бонки ҷаҳонӣ, шумораи бекорон дар Тоҷикистон беш аз 250 000 нафар аст. омори расмии бекорӣ дар Тоҷикистон то кунун ҳам шубҳаи иқтисоддонҳо ва таҳлилгарони мустақилро ба бор меовард, чун мизони расмии бекорӣ дар Тоҷикистон назар ба иқтисодҳои пешрафтаи дунё, аз ҷумла Аврупо, ба маротиб камтар аст. корафтодагон дар Тоҷикистон мегӯянд кӯмакпулии давлат барои бекорон ночиз аст ва бар замми ин барои соҳиб шудан ба он аз чанд идора маълумотнома талаб мешавад. аз ин рӯ бисёре аз сокинон барои расман бекор эътироф шудани худ ба мақомоти ҳифзи иҷтимоӣ муроҷиат намекунанд. хадамоти марзбонии ФСБ мегӯяд, соли гузашта шумораи умумии хориҷони воридшуда ба Русия наздики 68% коҳиш ёфтааст. дар ин бора хабаргузории Интерфакс иттилоъ медиҳад. ба қавли манбаъ, соли 2020 ба Русия 9 миллиону 600 000 нафар шаҳрвандони хориҷӣ омадаанд, ки бештарашон зодагони Осиёи марказӣ мебошанд. аксари сафари шаҳрвандони хориҷӣ дар 3 моҳаи аввал сурат гирифтааст. тибқи омори пешниҳодӣ, танҳо 336 000 нафар аз хориҷиён ба Русия бо ҳадафи саёҳат рафтанд, ки нисбати соли 2019 93% камтар мебошад. аз Тоҷикистон дар ин давра ба Русия 401 800 нафар сафар намуданд. бар пояи маълумоти Вазорати меҳнати Русия, аз ин миён ҳудуди 130 000 нафарашон бо ҳадафи кор озими он кишвар шуданд. омори хадамоти марзбонии ФСБ нишон медиҳад, ки соли 2019 ба Русия 1 миллиону 570 000 тоҷикон омаданд. ба ҳамин тартиб дар замони пандемияи коронавирус сафари тоҷикон ба Русия тақрибан 4 маротиба кам шудааст. ҳукумати Қирғизистон тасмим дорад ба вилояти Бодканди ҳамарз бо вилояти Соғди Тоҷикистон мақоми махсус бидиҳад. дар шаҳри Бишкек 2 рӯзи ахир бо талаби ҳалли масоили марзӣ гирди ҳамоӣ ташкил мешавад. наздики 30 тан аз гирдиҳам омадагон талаб доранд, ки аломатгузории марз ҳарчи зудтар сурат бигирад. Улуғбек Марипов, сарвазири Қирғизистон, бо нашри наворе дар саҳифаи Фейсбук вазъи вилояти Бодканди он кишварро тавзеҳ дод. вай гуфт, ки дар вилоят воқеан вазъи сангини ҳукм фармост. сарвазир афзуд, ҳукумати Қирғизистон нақшаи ҳалли мушкили назди марзии вилоятро баррасӣ дорад. Тоҷикистон бо Қирғизистон 976 километр марзи муштарак дорад, ки аз ин танҳо 519 километри он муайян ва аломатгузорӣ шудааст ва ба иттилои мақомоти Қирғизистон дар соли 2020 дар марзи ду кишвар 9 муноқиша ба қайд гирифта шудааст.
президенти амрико ҷо байден мегӯяд ки то охири моҳи июл ҳар як шаҳрванди амрико ба ваксинаи зидди covid-19 дастрасӣ пайдо хоҳад кард. дар гузашта байден пешбинӣ мекард ки дар фасли баҳор ваксина дар ихтиёр хоҳад буд, вале мақомдорони қасри сафед исрор меварзанд ки дар тавлиди миқдори зарурӣ ва интиқоли ваксина ба минтақаҳо мушкилӣ пеш омад. байден ҳамчунин афзудааст ки ҷонибдори зудтар боз шудани мактабҳо буда аз эмгузаронии муаллимон пуштибонӣ мекунад. дар мулоқоти рӯзи сешанбе хабарнигорон аз байден дар бораи вазъи ҳуқуқи башар дар чин ва ба виҷа аҳволи мусулмонон дар вилояти шинҷони чин суол карданд. президенти амрико гуфт таъқиби мусулмонони шинҷон бахусус уйғурҳо ва нигаҳдошти онҳо дар ордугоҳҳои тарбиявӣ барои чин оқибат хоҳад дошт. хуб, бо таваҷҷӯҳ ба он ки шумо низ рӯзҳои охир дар бораи қазияи куштории фоҷиабори падару духтару падар дар Перм мепурсед, бархе расонаҳои русӣ дар бораи ҷузъиёти нави ин қатли ваҳшиёна навиштанд ки дар аввали ҳамин моҳ ба амал омад. дар ин куштор домоди хонавода Шоҳназар Шоҳсафаров муттаҳам мешавад. дар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ гуфтанд гумонбар ки дар анбори падари ҳамсараш ҳамолӣ мекардааст, аз ӯ қарзор буда, ҳамчунин майпарастӣ мекардааст. дар ин замина онҳо байни ҳамдигар муддати тӯлонӣ ҷанҷол доштанд. падари ҳамсараш ба боздоштшуда таҳдид кардааст ки ӯро ба Тоҷикистон бозпас мефиристад. вақте мард барои харидани билет меравад, гумонбар ҳамсарашро бераҳмона қатл намуда баъдан хусурашро низ мекушад. ёдовар мешавем ки Шоҳсафаров дар ҷараёни тафтишот ба гуноҳи худ иқрор шуд, аммо ӯ гуфт ки муноқишаи оилавӣ бар сари он ба амал омад ки ҳамсараш мехост исқоти ҳамл карда аз ӯ ҷудо шавад. ҳоло ба дастгиршуда ҳабси абад таҳдид мекунад. матбуоти Қирғизистон бо истинод ба хадамоти марзбонии худ аз боздошти 6 шаҳрванди Тоҷикистон иттилоъ дод. дар хабарҳои чанд расонаи қирғизӣ рӯзи сешанбе навишта шуд ки марзбонон дар дидбонгоҳи сарҳадии ноҳияи Лайлаки вилояти Боткан дар ҳамкорӣ бо Кумитаи давлатии амнияти миллии Қирғизистон аз ба истилоъ қочоқи бор ҷилавгирӣ карданд. ба навиштаи мақомоти ин кишвар 6 шаҳрванди Тоҷикистон ва 2 мошини борбари нави Шаман ошкор ва ҳабс шуданд. ба навиштаи онҳо гӯё шаҳрвандони Тоҷикистон дар дохили борхалтаҳо селитра, як нави нуриҳои минералиро доштанд ки бештар дар соҳаи кишоварзӣ истифода мешавад. Кумитаи давлатии амнияти миллӣ маълум кард ки 338 халта селитра барои интиқол ба Тоҷикистон санадҳои иҷозатдиҳанда надоштааст. тасдиқи дурустии ин хабар ва ҷузъиёти нашршуда феълан имкон надорад ва ҳам маълум нест ки оё худи шаҳрвандони Тоҷикистон иттиҳоми воридшударо эътироф мекунанд ё не. қочоқи маҳсулот тавассути марзи давлатӣ дар Қирғизистон ҷиноят маҳсуб мешавад. طالبان افغان از ایالات متحده آمریکا دعوت کردند که با پیمانشان با این جنبش اسلامی صادق ماند. بر پایه گزارش ایالات متحده آمریکا و طالبان که سال گذشته در قطر این سازش به امضا رسید، نیروهای خارجی میبایست در جواب به کفالت‌های امنیتی طالبان تا آخر ماه می سال روان از افغانستان بیرون میشدند. وزیر امور داخلی افغانستان صدیقی در شبکه توییتر نوشت که بهتر میبود اگر طالبان به جای طلب بیرونشوی نیروها جنگ را بس کردند، مذاکراتی معنادار صلح راه اندازی میکردند. مأموریت پرزیدنت آمریکا ابراز داشته است که بندهای سازش با طالبان و صداقت جنبش اسلامی به این سند را بررسی دارد. طبق این سازش طالبان باید آتش بس را رعایت نموده با حکومت افغانستان سر میز مذاکرات می نشستند. ماه گذشته وزارت مدافع آمریکا طالبان را با ادامه خشونت و خودداری از محکوم نمودن سازمان تروریستی القاعده متهم نمود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید تنها در یک روز در راههای کشور 4 نفر در پی صدمه‌های نقلیاتی جان باختند. در دوشنبه راننده 43 ساله ماشین اوپل استرا از نویه فیض‌آباد یک زن 44 ساله ساکن پایتخت را پخش کرده است. جبردیده در بیمارخانه به هلاکت رسید. در همین روز در گوشه دیگر تاجیکستان ساکن 31 ساله نویه کوشانیان هنگام حرکت به سمت نویه جامی با ماشین دیو سیلو پسر بچه 8 ساله از نویه وخش را زیر میکند. نابالغ از جراحت‌های برداشته در جای حادثه می‌افتد. در شهرهای دوشنبه بختر در حدود نویه خراسان مردی 66 ساله از زیر چرخ ماشین سبکروی ماند که آن را یک ساکن 53 ساله شهر دوشنبه اداره می‌کرد. صدمه چهارم مرگبار در روز دوشنبه وحدت رخ داد. راننده 29 ساله دیونکسیا از نویه خوالینگ زن 37 ساله ساکن نویه رودکی را با ماشینش زیر کرده سبب مرگ شد.
بازرسی دولتی اتومبیلی تاجیکستان با هدف تامین بخطری حرکت در راه و پیشگیری از صدمه‌های نقلیاتی با شرکت پیاده‌گردان تصمیم گرفته است از 12 تا 28 فوریه سال جاری در حدود کشور عملیات ویژه را زیر عنوان پیاده‌گرد دایر کند. و اتحادیه جهانی گوشتی 4 عضو دسته منتخب تاجیکستان را به 20 گانه بهترین پهلوانان جهان در وزنهای خود شامل کرد. فهرست نو در وبسایت این تشکیلات نشر شده است. محمد اکراموف میان گوشتگیران تاجیک در موقع خوبتر قرار دارد. او در رده‌بندی وزن تا 61 کیلو اوید به گوشتی آزاد جای 12 را صاحب شده است. در این نوع گوشتی دو پهلوان دیگر تاجیک حکمت‌الله وایدов در وزن تا 57 کیلو جای 13 و اسکندر رستم در وزن تا 97 کیلو جای 17 را کسب کردند. در نوع گوشتی یونانی و رومید از تاجیکستان تنها یک نفر موبیجان احمدov به 20 گانه بهترین ها شامل شده است. او در میان گوشتگیران وزنشان تا 63 کیلو در جای 20 قرار دارد. و بینندگان عزیز، حالا برایتان چون همیشه درباره قرب اسعار خارجی معلومات میدیم. بانک ملی نرخ $1 را امروز 11 سومانی و 30 درم و 1 یورو را 13 سومانی و 75 درم تعیین کرده است. امروز 17 فوریه 1000 روبل روسی 153 سومانی و 30 درم نرخ‌گذاری شده است که نسبت روز گذشته 10 درم کمتر میباشد. سپاس میگویم که تا آخر صحبت ما را تماشا کردید. البته من همه شما عزیزان را در برنامه خبری 3 ساعت پس منتظر خواهم بود با تفصیلات موضوع روز از تاجیکستان و جهان. خود را احتیاط کنید و تا ملاقات نوبتی.